to pinili tum jesemet pini bangke bang Putin same da kaci tongan same program hampanga song la pen program racharia song stame dolo stame pini non ili tum la bangso press meet kang ni ya bangke jesemet bangke song hampang ci bikok se pini ni tum karbi la pen pini tum dak hamren hoi pen pu pen sila bangso press meeting ni pono la sila solong nili aprangsi ka pachini pon ji hamren jesemet hamren rat phan ka pachini pon kang tum bang la lo ahok lo kidam tang la bangso 15 ni la dharna ke do pen khironi charia lelong la bangso aisu bante la bangso problem nang ke cheng pen ni tum hadak si jesemet karbilo charli song ni tum hamren pen tami hadak si chitto dun lo la pen hadak pen li tum aja ke towe sinang ke le aja ka tum ya dap sinang ke le la pusana masi ni tum dak hamren long bang ke ni tum intangra ka chi song mate dharna bang do pon ne dala jesemet bang ke tumi ta sunday penak masi office ave pini nil tum DC office long dam lo setame rak DC phanchi tong dam de lo additional phanchi anchi chi tong dam chalo setame nitum additional phan nitum appeal lo tuning ri lo setame 144 PL lo proper permission ave pulote dharna kedo bangke hukum pipeda lo kachisi ka bangke information si pichat po pulo setame chok chedalo 144 declare lo pumasi lasi dharna dolong le lo postame pini ni tumla bangso press meet bangke do pen rada phan klar daklang pachini ye phansi isi ke ni pono lapen isi bangke nilitum pen kaningi dun kang tung la bangso isu long bangke la pulo VGR along le along ke do karbile punon bihari le punon bangali le punon jat ajati same ladak pen bangke eviction wegnang po tharle wegnang po lapen labangso tharle pen det pen niligani dun kang tung bangke tharle pen det pen konane along a preg karmion long otonomas council jurisdiction alo si bikok pote labangke kat harle ta leave lasi kat harle lo prote karmion otonomas council a jurisdiction angkang pen ang tan silang dum phan lung nang po bang sin bangke sodak pen ninje do ningtung lapen labangso akat harle long penap pinista me chingwai bom lo penap same chingwai phan karmion otonomas council authority tumpen hang pono laso ka chingwai long niligani dun kang tunga bangke lalo political aphan chejong pen lada bangso meeting piyut ko bancok che de non jitu pudam nang non jitu sarkar chari boy ke BJP lo BJP atuma bang government atuma bang nang tum ASDC tum da sarkar chari lo congress tum da sarkar chari lo pulaso kachi yong penamasi la bangso alam pangsanji pu bangke ni tum kroidun de mantun de kroidun thek jong si ladak latuma phan tharle ledat pulote hamren chot kali all kar bienglong mangsi suluk sodak bangke doji hala so suluk sodak non jesemet exam same siliboy hala so suluk sodak yang sidokok pote adaito ke karbiong tomas council lapen la so lama putha ka bangke eviction claim ji claim kle tharle le lapen pangsam ri ji pangsam se lake karbiong tomas council se adaito lo alang tumsi responsible lo kedam tang kaciri tumhan jong ta lewe lo konon koman ma kacari wa tuman si jong ta jong po ke claim ta tumsi claim nang po la sing tum dak hamrena rat pen jesemet ningdug lo alang litum KSA brothers tum alang litum kachisong pen areng kisonang nili thegundes tame pinla non pen batai ki thoma phong sila dak kache plang lo pu jong si ilitum ehem nang ki dodun also si ehem pu phan areng ka peso pote la ke tharak mi pigalam lo jinsu me melam lo lasi ladak pen mangke tharle vek nang po tharle letik bangke kachisong tame intonte lo ilitum ahin pen puthot kaningi dun kang tung bang lalo jitu social media long ki joi phun ka che thangklong jesemet la whatsapp along alang litum lamtoy ka jipi attack donon leader doman attack donon pu hala so whatsapp galong ke do an contact number ke do an bang ke eres lab nangji lapan birta ke long duna teng pulote alang litum bang phline bang phone eres long lelang pu hala tuman prabjin pen eres nangi lapen soni bang edu nang tung bang la puson lo jitu penap pini la penapa meeting along yong si eviction po alang litum lamchak chipilo poi phit same arnia ke ong alang litum phan kape do thui mate arni ke ong after elections eviction ji po bangkani litum pen bangke chekroi dun thek before elections la bangke claim nang ji la pen claim lo pote rimvet nang ji la ar nopak sobak arti cho abisar ke claim bangke kroi dun de lo la pen non jong sila dak bangke rimvet be pote ke bang jilang arni ekai suri ekai pharo le ladak chisong setame la so pot ke chunchelo la si non
ephonga ke ot pen si rimvet nai pen before MP election sila so bangke claim back nai pubang sini tu bangke sodak pen demandun lo hirangke bitung phan kachuru pajir lo lasi lalo non la pijar alam the puthak sini tanigi po la pen pini pen kaching ki kaching wai la pijar alam the puthak ke cheng pon lo lalo lasi nili mate kyong dung dak hamre na rat same aning hangel la hello la pijar alam the puthak kaching ki kaching wai pachun pe me nai la pen ladak kadog we political party wala hamphang song stame ladak political isu methang political party pula so isu bang jewan wedet pensi claim ponangi lalo lapen nili Karbi Anglong autonomous council of Hanstame churu lo tong se kot pen kaching wa yi a platform nangke hang thek porbangai chuningri churu lo lapen labang so puthak nili yung pen kachuningri lo labangta lapen labang so pijar lam the puthak bangke pachun vek nang ji pusini hin stame pulo ningji pon lo lasi labang so puthake labang so kaching wa along pustame isia tams dukok tahi mene setelah sobang labang so tams kipi pia prang pensame isia lis bangke hardak election popula so lis bangke pidam det nanghi pusnili hin pensame bai tum hamrena rat atum same la sonmang si akari la silabang so rat kari along li Karbi Anglong autonomous council Dr. Tuliram rong hang same labang so rat kari along nang che kroy dun nangji lapen labang so puthak pijar lam the puthak bangke pachun vek nanggi lapen pachun vek pupusi ning thesi nilam the bangar pancholo to pini jasemet pherangke bitung nomhan nangke phanang ko kalam the bangke pini West Karbi Anglong hamren taun na hin pensin nang tum khadu we Karbi Anglong dang phanta nitumla press kelang mate media kelang korting jedum han pachining tung jasemet pini laso press meet kang ninang kok dak bangkel tum kache song anok be KSA pencenglok dak social organization kaprek social organization song keja abang phu bang phinum tadu lasi nil tumihin pen Karbi Anglong rar phan isi ke pachini kang tunglam the bangke tarikre pho ASC KSA kense ASC jutfron alang tum Karbi Anglong arada farman kache song kheruni chariali pen dak dongka salkol office thengno kache song ki jut pen alang tum dipu kache dam la bangso kheruni charialong biharia tum katengkheng do najok la bangso puthak ni tum ningduk pik lasi jasemet ni tum hamrena rat pen same pini Karbi Anglong rat phan isi ke pachini kang tung wai dak pen ke pachini kang tung bangke itumak he phan ajir ding klui pen nangkelang sit lapuson du lasi itumak he election hai ilote choklo pu bang matha chot pute itumak he bang moajir ke ding itum jut kogi lason sip keong dung Karbi rat tum chechar lo lasi jasemet nona batai niltum Karbi Anglong rat ke ong dung tumaning ke hanga bangke laso itumak he phan kai kita naga dhongsu mate itumak he phan iputhak nangkar kanjam labang so he phan bangke power bang pipedet nang pobusi pini labang so press meet long pen nituma hin pen tame wai dak pen pachini lo la pen kewang jilangan istame lahai ladak de lo khiruni de bukajan da do la pen hawra ghada long da do lahai pijar long le aronre pen ke do ke thak labson kason se pon labson do la silhaya long le khaduk kawe nile tuma hin pen bare lo kaprek social organization am dache song pik lo poifi same council Karbi Anglong autonomous council kachari tom anuang kok alu cewar we la solam la sinona bangke nangli methang apok reng lo pupen khei virdet polotela bangke siak muanisi nangli tom council ke dohut isi anung no dokogi la si jasemet Karbi Anglong rat pini nangli tomang no press meet ke bang nang ko kalam thila huila hailo la si pen pini kaching wai ASC tumophan ke hang baji flipensi non alang tum toksu doji labang so toksu nil tum theglong lelang ladak penta 50% alam thini tum buji un pen ke ong dung arat buji ji la pen na balong same kaching wai phar dak de plote kheya sentiment bang ke lip pikpo lailo pini Karbi Anglong rat si klar dak pen ka pachini kang tung la swa ghotona bang thuke prabjin pen pangsam nang le pen ka pangsam choli rat aphan prabjin pen answer bang peklang thek nang po lalo pini hamren taun hin pen Karbi Anglong rat phan isi mane Karbi Anglong autonomous council ke ja tum phan wai dak pen ka pachini lam the la si nilam the noni boy akaning je lansing ton kok kardom